Pulong no sarikaka pingan. Anini a rumial. O bitaongan no mita to tapang a rumial. Talazua caay ka filu a masa opo kita a midihai. Nikau rira, mga ay kita pakai ni ipakilatan no kiukay a sa pidihai a kami. Atunini a nisangaan no kiukay a eka. Amalatsay ku falujot no mita amitaong to tapang a kawas. Tatuyan ko fangcay cutal ato sa pahamak a rahyo. Ami patala to falujot. Mami sa tapang to ko lehai no mita. 各位姐妹弟兄平安。今天是主日，是敬拜上帝的日子。虽然因为疫情的缘故，我们无法一起聚会礼拜，但我们可以按着教会所制作的主日家庭礼拜资料，以及所拍摄的主日礼拜影片，同心合一来敬拜上帝。请预备好圣经以及赞美诗歌，礼拜准备开始。Pulong no sarikaka pingan. Anini a rumial. O bitaongan no mita to tapang a rumial. Talazua caay ka filu a masa opo kita a midihai. Nikau rira, mga ay kita pakai ni ipakilatan no kiukay a sa pidihai a kami. Atunini a nisangaan no kiukay a eka. Amalatsay ku falujot no mita amitaong to tapang a kawas. Tatuyan ko fangcay cutal ato sa pahamak a rahyo. Ami patala to falujot. Mami sa tapang to ko lehai no mita. 各位姐妹弟兄平安。今天是主日，是敬拜上帝的日子。虽然因为疫情的缘故，我们无法一起聚会礼拜，但我们可以按着教会所制作的主日家庭礼拜资料，以及所拍摄的主日礼拜影片，同心合一来敬拜上帝。请预备好圣经以及赞美诗歌，礼拜准备开始。Pulong no sarikaka pingan. Anini a rumial. O bitaongan no mita to tapang a rumial. Talazua caay ka filu a masa opo kita a midihai. Nikau rira, mga ay kita pakai ni ipakilatan no kiukay a sa pidihai a kami. Atunini a nisangaan no kiukay a eka. Amalatsay ku falujot no mita amitaong to tapang a kawas. Tatuyan ko fangcay cutal ato sa pahamak a rahyo. Ami patala to falujot. Mami sa tapang to ko lehai no mita. 各位姐妹弟兄平安。今天是主日，是敬拜上帝的日子。虽然因为疫情的缘故，我们无法一起聚会礼拜，但我们可以按着教会所制作的主日家庭礼拜资料，以及所拍摄的主日礼拜影片，同心合一来敬拜上帝。请预备好圣经以及赞美诗歌，礼拜准备开始。Pulong no sarikaka pingan. Upilihayan a rumiat anini malatsay kita mi taong tu kawas. Sinanutan ita ku falujot mi mokto kita.
Malah sai kita mi pahamak, lumah liu kita tu sapahamak ala liu tini semut pitu ku safau. Sulinan ko pi ulah tu tapang isu. Sulinan ko pi ulah tu tapang isu. Yo jira rauh ka kumi ulah kisu tapang solinai ko pi ulah no tapang cies sungilaan ko tayar no tapang cies sungilaan ko tayar no tapang cies kinafalah cies tararemes amatayar sakitakuan amipa urip cies hakelongen aku cies amitoor hakelongen aku cies amitoor tangasa itulas no patay mitoor kaku solinan aku mitoor tapang cies mitolon kita sirai tayo wama niam i kakarayan talami kansya kami to pilipot numiso rakat nuniam to rumiamias to tataya-taya i matalifay to tsutsay lipay. Anini iriaw kami tani kaayaw numiso ami patsakat to taong. Omaaw misi ayaw kami to nikatataang nulifong ila ay atsa kutalaw at raw no falutso nuniam. Nanay pakani pitaong tiswanan matumes ko rihatay numiso tini falutso nuniam. Lalapan numiso kutalaw no falutso nuniam amatumes ko dipahak numiso. Patururan niam kapan numiso to na kakarimalaan tatukian. Tatsua tsay kalat tsay masa upo kami itinikiw kay melehay. Nikaw rida pakasoolin kami. Itini iluma no paitemek kami o masarutsuray kami ko falutso ikayaw numiso ami patsakat to taong. Nanay palamatan numiso kami. Mikansya kami wama pakaningangan utapang ci Yes Kristo mitolon. Amen. Malatsay kita misaosi tu suanu kawas itini fang calay curral. O sasaosian nomita itini sakatsay kelingto sakasiwa cefang sakatsay cefang sakasiwa atau sakamutep tusir. Sakatsay kelingto sakatsay cefang sakasiwa sakamutep tusir. O fulih no fang calay curral anu o falo hai sesyo tini 6 suot 47 fulih. O falo hai kataterkan no tataangay sesyo tini 3 suot 40 ko fulih. Tini sakatsay keringto, sakatsay cefang, sakasiwa atau sakamutep tusir. Soal sa itini fang cay curhat. O soalinay tati eren ko kawas. Jingda ako mitahilangay tamuanan papikapot tu wawa ningda ci Yes Kristoan o tapang ita. Sari kakaaw, pakainian ako ingangan no tapang ita ci Yes Kristo, kupilungos tamuanan to sakalat sayaw no sual namo, ato sakat saaw ka, lacilek-cilek namo masa kapukapot, palatsalan ko falutsol, palatsalan ko harateng namo masungila mariket saan ko sual. 聊问那个三路卡宾，哥林多前书1章9到10节这样说：上帝是信实的，他呼召你们，使你们跟他的儿子，我们的主耶稣基督有了团契。弟兄姐妹们，我奉我们的主耶稣基督的名劝你们大家，
说话要一致，不可分裂，要团结，有一致的想法，有共同的目标。以上。O tatapangan no lalayapan numita aswanu fang在做烂安尼尼，O malat saya ku falu做a saopo no mit orai，O malat saya ku falu做a saopo no mit orai。Una ni saosian numita aswanu fang在做烂安尼尼，O bi pa ichen ni Paulo do sarikaka no Korinto a gyukai。今天我们所读的经文是保罗对当时哥林多教会的信徒的一段勉励。一点伊萨利嘎嘎马布隆，我马拉吉勒盖古哥林多阿求盖，在嘎拉兹在古法鲁佐努萨利嘎嘎阿米多尔多大棒。在当时候，哥林多教会他们面临的是分党结派的问题，弟兄姐妹在信仰上没有同心合一。但第二，杜鲁古沙法阿杜谢尔，伊拉古算你保罗。Ami turut to rarau nang dah. O ma pala jinuasai ko tireng ni Kristo han ni Paulo ami kaketer to sarikaka no Korinto akiukai。在第13节，保罗就指责当时的信徒说，他们是在分割耶稣基督的身体。Baha pinang ji Paulo, ano malah citakai ko sa opo no mito orai, ano zai tu kalat zai ko falu jo no sarikakai, zai kaza mama pulin。Mama lefer ku nini akio kai 是按紧的。保罗在圣经里面，他表明说，如果在这样的一个信仰团体里面，弟兄姐妹不同心，团契分党结派，保罗说这样的教会会衰微，会倒塌。Saka sarikaka ma pulong, tajwa pakani ini kata taang no li fongi, bahanhan ko lehai atu saopo no kiukai no mita。Ni kau rira anu masalu cuat ku falu cuat numita amiti tu kawas anu malat saya ku falu cuat numita masasi tolon masasi lama masasi pa icer baka sorin kaku mamararit a lumahar a marikas ku kiukai numita。虽然在这个疫情严峻的时刻里面，教会的聚会跟礼拜是暂停的，但如果我们在信仰上尽心尽力，我们在信仰上同心合一，我们彼此劝勉，互相代祷，教会仍然可以持续的发展。Tapi ini tu na suanu fang在做啦，sakat在有哈拉登恩诺米达萨里卡卡，把哈比囊吉保罗，dengan o malat saya ku falu做大，但是得ku求盖努大棒。首先，保罗在这一段经文里面要告诉我们的是，唯有同心合一，我们才会有坚固的教会。所以，萨吉保罗一定以萨卡穆特阿杜谢萨里卡卡阿西本诺马过，萨里卡卡奥。Pakanian ako ingangan no tapang ita ci Yesus Kristo kupilungos itamuanan tu saka latsayaw ko falu jo uswan namo atau saka tsaaw ka lacilek namo a masa kaput-kaput palatsadlan ku falu jo palatsadlan ku harateng namo a masungira a mariket saan ku swani Paulo tini saka mutep atau线。保罗在第10节这样说：弟兄姐妹们，我奉我们的主耶稣基督的名去劝你们。说话要一致，不可分裂，要团结，有一致的想法，有共同的目标。我尼尼阿说你保罗伊，我只在的米巴拉赖都发露做no萨利卡卡no哥林多阿求盖。保罗的这一段话是在提醒当时哥林多教会的信徒。Uma tatulungay itini falu做anu kawas a saopo no mito orai。ka umalat saya ku falu做a masasi patang masasi paicer。Masasi tolon, masasi palata, atau masasi ulah-ulah. Awai ko misa kakinihai a lemak。保罗在这一段经文里面告诉哥林多教会的弟兄姐妹，一个合上帝心意的信仰团体，它是同心合一的，彼此帮助，彼此劝勉，互相分享，彼此代祷，以及彼此相爱。大家o pasorinai tu tapang mala mit orai。Anu cai pasorin tu kawasan atlemak o falu o harateng no pai temek a no tamtau atlemak kunini cua kanga ai a pacicien no mita ni kau rira pasi fana ci Yesus Kristo itanan o purung no mit orai tu kawas a tamtau kau masasi ula hai ku tlemak ta mama hapinang no tamtau o ni sawawaan no mita cingda sarikaka o ni sawawaan no
no niyes kita saan kuswa一定放在主上。在圣经里面，虽然我们都知道信仰不是一个人可以去勉强的，成为一个基督徒或是不信主是个人的意愿，但是在耶稣基督的教导里面告诉我们，所有基督徒都应该彼此相爱，这样众人就认出我们是他的门徒了。Ura saka sari kaka mapulong malatsay ko falujon no sari kaka no kiukay masasi paicer masasi tolon masasi ula-ulah o mama ikas ko PTR no sari kaka no kiukay o mama ikas ko PTR no nini asaupo no mito oray ta mangarap unka tanagta ko nini akiukay mga ay mala nga ayay awazay。所以保罗在这一段经文里面告诉我们，教会的弟兄姐妹同心合一，彼此代祷，彼此相爱，互相劝勉，这样的团契生活会让人的生命、人的信仰不断的成长，教会也会变得稳固，成为一个美好的见证。萨利嘎干马布隆，乌尼尼阿刷尼保罗米巴伊彻达难，他说乌尼嘎达达昂努利风雨，在卡菲鲁吉达马萨奥波。在卡菲鲁kita mili hai ikiukai. Nikau lila, o tolong o mala jinuasai ku kiukai numita, mala cita-cita to ku saopo no sari kaka, cua ku saan sari kaka. Anu maradit kita masa si tolon, masa si paicet. Atau misa icet mi pala cai tu falu co ami taong mi tu tu tapang i cai kaca mala cai kita. Baka pilhayap to sa pakalaman nu kawas mi kumi nu tapang. Atau mararit atanete ko kiukai numita amala nga ayai awazai。即使在这样的时间里面，因为疫情的缘故，我们没有办法有实体的教会的礼拜跟聚会，但这并不代表教会正在瓦解、正在分裂、变得衰微。如果我们常常持守一个互相关心、彼此代祷、一种互相劝勉的信仰态度，如果我们在信仰上致力于同心合一的这样的一个信仰，上帝也必定会赐下他的恩典跟祝福在我们当中，也让我们的教会更稳固，成为一个美好的见证。但路一定地方在做到sakatusa ohara dengan numita sari kaka， suasa ji Paulo maka kafid malah cai atu tabang tak caci icer kita masasi ula-ula。接着保罗在圣经里面要告诉我们的是，我们要与主连结，使我们有能力来彼此相爱。Matusuan ningla itini isakasiwa tusian. Usulinay tatiiran ku kawas. Jingla ko mitahilangai tamonan pabikapo tu wama ningla ci Yes Kristo an utapang ita saan。如同保罗在第9节这样说：上帝是信实的，他呼召你们，使你们跟他的儿子，我们的主耶稣基督有了团契。大作高马萨西乌拉乌拉海古勒马努米图orai。amalat sai ku falujo saan ji Paulo ni kau ri lama fana kita sari kaka urarima ai kita utam lau ila ai atsaku kata sangcaan nomita。虽然保罗说基督徒应该同心合一，彼此相爱，但是我们也知道人性的软弱。这个honi ila ko masasi lukesai semak ila luma no kiukai malazat ukrinto kiukai。哦，马扎主力爱古萨利嘎嘎马拉吉勒古少不能的。但是我们也知道人性的软弱，所以教会里面其实常常会有一种互相争执的情况，如同哥林多教会一样，信徒有了纷争，产生了分党结派的情形。Rasaga suasa ci Paulo o pitiran nomita ku kawas unai kawasai ku ichen nomita。所以保罗告诉我们，上主是我们的依靠，上主是信实的，是我们的依靠，我们的能力来自于上帝。马杜说尼耶斯一定尼约翰尼，如同耶稣在约翰福音告诉我们的：乌法利说说阿基朗景的，乌扎昂吉达，阿努在比西克吉达伊塔邦伊，在杜卡菲鲁吉达米特马杜马马安。如同在圣经里面，耶稣说他是葡萄树，我们是枝子。如果我们不与主连结，我们就没有能力做什么。那来在一个大瓦里达，ulah nu kawas kita masasi ulah nu kawas kita sapi ulah tu cima-cimaan tamtau masasi paicel masasi tolon masasi hinum。希望我们牢记在心，我们是以上帝的爱来彼此相爱，
以上帝的爱互相劝勉跟互相安慰。阿尼尼，pahanhan ko sa opo ato lehay no kiukay. Tsai ka nga ay aminukay ko misyakayay as sarikaka. Alumanay tamlaw, matalaw, marao ko faluzo nang la. 教会现在所有的活动是暂停的。我们有许多弟兄姐妹，旅外的人，他们没有办法返乡。疫情造成许多人内心的恐慌跟担忧。你告你老一这o sahinom nomita kutabang akawas. Pakani tini ulah nu kawas masasi paicel, masasi hinom, masasi tolon, masasi ulah kita. 但主是我们的力量跟安慰，我们是以上帝的爱彼此帮补，互相带导跟彼此相爱。Ta sa itu kararima ko PTR nomita sarikaka. Atau unini malat sayay ko faluto sanaya icer o nga ayay pinangan umamalu icer no kiukay nomita mararil tanutag mararil lumahal ko kiukay nomita sarikaka. 我们借着上帝的爱来彼此帮补，互相的劝勉，彼此带导，而这样同心合一的力量，也成为教会成长的动力，让教会不至于衰微，而是继续坚固，更加的稳固，持续的成长。Nanay pakani tini suanu kawas ifang在做那里，mama pa icer ku falu cuat numita amatumas ku sapakalaman nu kawas tini urip numita mitolon kita. Sida itai wamaniam I kakarayan midiau kami mikansya tu ulah numiso I tamianan. Yo misi ayau kami tu hatinya tataangai alifung I marau matalau ku falu cuat nuniam. Nika pakani di suani Paulo pahapinang kisu itamianan. Kau malat saya ku falu cuat nuniam tak pakatinaku kami to sini ata mikumi atau ulah numiso. Nanai wamaau pakani tini suanu fang cai cuat I midiau kami ami sapunat falu cuat ami harateng to kakarimlaan alimuot numiso. Ama fana pakani tini I ulah numiso masasi lama kami. Masasi hinom, masasi paicer kami. Tak seolin, saya katakan kami aja usaka tanuteg lumahat nusingku. Halu kiukai nuniam I tanuteg ciicer lumahal ko kiukai nuniam. Mikansya kami wama pakaningan nutapang ci Yes Kristo mitolon. Amin. Lulu sari kakak mapulung malat saya kita masasi tolon masasi lama. Uta tolonun minta atmak sakat cai turunan nomita ko PTR no porong no sarikaka nomita. Nanay o malaflafay ko falu cuat nomita o malat saya ko falu cuat nomita amitier tu tapang usaka tanuteg usaka ciicer usaka lumahar no kiukai nomita. Turunan nomita ko singko no porong no sarikaka anu misyakaya itu aparuru rumah anu kita tu ini aro ai nanai tama anu kawas usaka latsayau ku falu cuat nomita saka tanuteg no singko nomita mitolon kita. Haleluya wamaniam ika karayan dalam ikansya kami anini rumiar maratsai kami tini kaayau numisumi pasakatu taong. Pakani tini suanu fang cai cutal midiau kami ami harateng tunika rimla no sifana no miso. Nanai wamaau ta cua cai kafiru kami malatsai masa opo amirehai itini ilaluma no kiukai. Itini iluma no paiteme kami ami pasakatu taong. Nika wamaau nanai o pakani PTR iti suanani palatsayan numiso o falu cuat nuniam uporong no sarikaka. Ta cua pahanhan ko sa opo atau rehai no kiukai. Nika utolong o malachinua sai ko kiukai cua kasaan. Nanai mangalap nuniam ami saicer ami TR iti suanan. Nanai wamaau pakani tini suani Paulo diawan numiso ami paluar ku falu cuat nuniam. O sakalat saya nuniam itini kaayau numiso icai kaca patana teken numiso kiukai nuniam. Patururan yam kapan numiso paluru rumah nuniam. Ira maro ai itini siaka itini niharo ira aku misyakayai asari kakak. Tahu cua saya karat saya ku arot nuniam nika wamaau nanai o sini ada numiso o itse numiso ami palat saya ku falu cuat nuniam tak sorin malat saya ku porong nukate nuniam ika ayau numiso ami tak pakapirayat kami to sapakalamat numiso wama mikansya kami to sini ada numiso itamianan patururan yam kamai numiso kutolon nuniam. Sakatusa sari kakak mapulung turunan numita ko pulung no semak no kitakit numita o Taiwan atau o kalau semak no kiukai. Suasa ci Paulo o tati eren numita ko kawas o itchen numita tu tapang.
hati ni katataang no li fong i nanay mararit a mihlipot kawas tanan. Turunan nomita o ipiwing ay matayaray a ising ato kangkufu ato o kakeri-keritan tapatapang no kitakit. Nanay sorin pakani kalatsay no porong no finaulan i usaka itsen nomita ami tena hati ni ay katalawan alifong ato matumas kudi hatay no kawas itini i urip nomita mi tolon kita. Sini ata ay matumasay ko atay ay wamaniam i kakarayan midiaw kami paturot i tiswanan. Yomi ayaw kami to hati ni ay alifong maraw-raw matalaw ko falutso nunyam. Mika matuswa ni Paulo tinifang sa sulan. O itse nunyam kiso, utati eren nunyam kiso. Saka wamaaw nanay pakani tini iswa nufang sa sulan. Liawan numisa mi paluwal to falutso nunyam. O saka tanetek ci itse kami. Paturutan yam i kapan numiso wama o matayaray itini i piuing o ising ito o kangkufu ito. Sarumi asang na maruray amitlipo to ci atataay atang tao. Lumasa to uya matayaray at tapatapang kakeritan no kitakit i miharatang cangra maanan ami tena to hati ni ay alifong. Borong no finauran i nanay wa maaw o malatsayay ko falutso nunyam ami siayaw to nini a katalawan at demak. Rani maay kami. Citurasay ko itser atau fana nunyam. Nika wa maaw pakasorin kami. Yo mitier kami itiswanan. Yo masarutsul ko farutsul nunyam. Ami tatias itiswanan i. Wa maaw tsay katsa ukamay numiso ami tenak to nini alifong. Kiso ko mi pariharlaya itu urip nunyam. Kiso ko mi tiputa itu urip nunyam to romi ami at. Nanay wa maaw hanan numiso ami pakawanan to porong no finauran. Ano kami to itinini haro, ano icu-acu ato asari kakak porong no pala no Taiwan i, wama au matapo ko sini ada no miso ko kitakit no niam. Ikan siya kami wama. Patururan niam i kapan no miso, nanay ulungos o tolon no niam. Pakani nafalutsuan no miso, amalahci, napakani tini i nafalutsuan no miso. Wama araw no niam kun kata ramaan no sini ada atau demak no miso. Ikan siya kami wama. Pakani tadamanay nga ngano tapang, Ci Yes Kristo ami tolon. Amen. Tuto mi pacakat kita to king. Lumadio kita tini i sapahmek alaldio, 70 iraku falu. Baca oven ku kawas, apa cakato tideng, anu di pahakai itu, anu palestui, cai ku mami tulas kaku ami, tuor itapang, polongan ami pacakat korip ijiwamaan paca oven ku kawas apa cakato tideng sarucut dan ku faluso ato orit matayar cai ko mami tolas kaku ami toor itapang polongan ami pacakat korip ijiwamaan. Malatsay kita milayap tu sa pakalamer no tapang. Nanay, mararit ara tamuanan ko sa pakalamer no tapang Ci Yes Kristo. Atu tanamanay ulah no wama akawas. Atu nibikapot no fangcay atlingo itamuanan amamin anini tayo itlaot. Amen. Mi mokto kita. Tani ko lehay numita
lulu ila aku papina hokoen lemak. Amarza di ayawai aripai ko hokok sakat cai i o ni kata taang no lifong i pahanhan ko lehai sa opo no kiukai. Nanai kita opurong no sarikaka pakai nian no ni kunini sapi lehai kami atau o eka no kiukai. Rakat cai ko falucu no mita amita ong tu tapang. O sakatusa hokok i anu ila ko lemak no mita tani kiukai. Mikirim to boksi anu mi paturo to king i nanai tiritan numita o ngangan no tireng bangku no tinghua no tireng. Sakaturu hokok i pakani itini i rikas no kufa anu ira aku misyakaya asari kaka aminukai i kataira itini i rincu patiri to ngangan atau bangku no tinghua no misyakaya asari kaka. O sakasepat hokok nanai mararit kita misa icer tini ipi pakingking to tayar no kiukai usaka sungiraau saka ngayau ko kalau semak no kiukai no mita mangai kita patai ni tini i kiukai ko kingking no mita paturo ci amunan anusai mangai baru itini i materi ai paputar pi pakingkingan haku opi laluk numita ulah nu falucu numita pakingking i amatumas ko sa pakalaman nu kawas itini urip numita. Tahini aca ko lehai numita nanai mararit kita mitolon to paru rumah numita atau pala numita o Taiwan. Pakani si ayau tu nini alifong i matumas ko di hatai nu kawas. Nanai mapalaman nu kawas kita pingan